posljednjih 5 godina, koliko se ja bavim ovom temom, pokazalo se da je jedna značajka uvijek prisutna kada su u pitanju, recimo, kineski poslovi u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Republici Srpskoj. A to je da se kineski investitori, a time kineska država, vrlo rado prilagođava načinu poslovanja, pod navodnicima, lokalnih vlasti. Pa tako imamo situaciju gdje su kineske kompanije zainteresovane za razvlačenje nekih ugovora i razvlačenje potpisivanja ili za razvlačenje i realizacije ugovora, kao što je recimo autoput Banja Luka-Prijedor, koji je potpisan, čiji je ugovor potpisan 2018. a za koji se ukupan iznos novca još uvijek pregovara. S druge strane imamo jedan pozitivan primjer kineskih partnera s Europskom unijom u Hrvatskoj, na mostu Pelješac, gdje smo pokazali gdje je pokazano da kineski partneri mogu da prate standard Europske unije ukoliko je to nešto što se od njih traži. U Bosni i Hercegovini se to od njih ne traži. U Bosni i Hercegovini kineski partneri posluju onako kako diktira lokalna vlast, a znajući da lokalna vlast voli da sakriva ugovore, voli da se ne zna koliko nešto košta, kineske kompanije jednostavno idu niz dlaku lokalnim vlastima i omogućavaju im to i omogućavaju u enormnim iznosima novca i omogućavaju da sakrivaju izuzetno bitne ugovore od tramvajskih šina u Sarajevu pa do spomenutog autoputa Banja Luka-Prijedor, naravno uključujući i neke druge projekte kao što su hidrocentrale u Republici Srpskoj. Opet, s druge strane, imamo sasvim barem na prvu regularno izabrane kineske kompanije koje su gradili, još uvijek grade autoputeve u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da Kinezi rade ono što im se dopusti, a znajući da je u Bosni i Hercegovini korupcija problem, oni se toj korupciji prilagođavaju i idu u simbiozu sa njom, nikako protiv nje. Pa mi, Bosna i Hercegovina, kao država imamo dobre relacije sa Narodnom Republikom Kinom i svim drugim državama u svijetu i naravno da svaka ona država koja cijeni Bosnu i Hercegovinu kao partnera, koja želi da investira u Bosnu i Hercegovinu je na fair osnovama je zaista dobrodošla. Činjenica je da imaju određeni infrastrukturni projekti koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini, a gdje su na neki način involvirana i privredna društva iz Kine. Dakle, međutim, sa druge strane, imam osjećaj da je to u nekoj značajnijoj mjeri zastupljeno u okviru Republike Srpske, dakle, entiteta Republika Srpska. Međutim, sa druge strane, pored onog našeg strateškog opredjeljenja, to je Europska unija i sve ono što radimo kao državni parlament da Bosna i Hercegovina što prije postane dijelom Europe i da se priključi jedinstvenom tržištu. Naravno da sve one druge države koje nisu dio Europske unije, a koje namjeravaju da uspostave dobre privredne odnose sa Bosnom i Hercegovinom, da to može u svakom smislu riječi koristiti Bosni i Hercegovini i građanima Bosne i Hercegovine. Dakle, može se zaključiti da postoji određena poslovna veza između Narodne Republike Kine i određenih dijelova Bosne i Hercegovine, evo kažem sa naglaskom na Republiku Srpsku, i za nas kao državu je zaista jako bitno da mi stvaramo ambijent za realizaciju investicija. Naravno da je svaka pomoć dobro došla, međutim, kao što sam prethodno i rekao, nama je strateško opredjeljenje Europska unija, obzirom da živimo u Europi i da sve ono što radi Europska komisija prema Bosni i Hercegovini, da ispunimo obveze, je doista nešto u fokusu rada, između ostalog i ovog parlamenta, jer mi upravo usvajamo zakone na evropskom putu, a u nekom drugom privrednom pravnom smislu riječi, zapravo gdje god postoji dobra namjera i dobra volja da se pomogne i podrži Bosna i Hercegovina, to može samo biti od koristi za sve građane Bosne i Hercegovine i za državu cjelinu. Sigurno da sa Kinom trebamo i moramo imati dobre odnose. Kina je, možemo reći slobodno, druga ekonomija na svijetu, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država, i sigurno da se trebamo oslanjati i koristiti resurse koji su oni spremni da nam daju ili da nam pruže. Kinezi su lideri u svijetu što se tiče gradnje puteva, autoputeva, mostova, i to je ono što je Bosni i Hercegovini prijeko potrebno, jer znamo kakvi su nam infrastrukturni objekti u tom smislu, da imamo jako malo autoputeva, također i kvalitetnih puteva. Na koji način obezbijediti kinesko prisustvo, to je sada naravno
stvar vlasti koje mogu da obezbijede, ali u Republici Srpskoj grade se autoputevi, gradi se i autoput Banja Luka-Prijedor i ova dionica od Vukosavlja do Bijeljine, odnosno do Rače, gdje Kinezi učestvuju u velikom dijelu. U Srbiji su dosta gradili, pokazali su se kao kvalitetni graditelji. Sada kažem, model finansiranja, naravno da je to pitanje za nadležne i one koji ugovaraju, ali mora se ta saradnja intenzivirati i, kažem, na svaki način iskoristiti sve one potencijale koje Kina ima, a koje je spremna da pruži nama. Mi smo kao ekonomija, naravno, najviše naslonjeni na Evropsku uniju i najveći iznos naše ekonomske razmjene je sa Evropskom unijom i sa zemljama u okruženju. Ali u svakom slučaju treba voditi računa da iskoristimo sve mogućnosti koje stavljaju na raspolaganje da sa svim svjetskim ekonomijama ostvarimo neku vrstu saradnje. Kina je jako moćna, važna. Činjenica da mi mnogo više uvozimo nego što izvozimo u Kinu i to je nešto što pokazuje taj neki disbalans, ali o tome ne treba govoriti. Ovdje se govori o nekim investicionim projektima u kojima očigledno kineska ekonomija, kineski preduzetnici imaju određenu ulogu. Ovdje treba biti dovoljno mudar, dovoljno razuman, trezven, iskoristiti sve šanse koje se pružaju pred nama, ali na tom putu treba imati maksimalnu transparentnost. Iskoristiti sve one mehanizme da vidimo od čega imamo najveću korist. Ako je to Kina, da. Ali ako je to nešto drugo, onda treba da vidimo šta to konkretno znači. Tako da sam ja generalno pripadnik te neke vrste političke strukture koja treba da bude dovoljno mudra da nađemo svoje mjesto u ovim vrlo turbulentnim geopolitičkim igrama u kojima veliki imaju neke svoje posebne te ekonomske, političke i svake druge utakmice, gdje mi treba da u suštini budemo što je manje moguće na tom njihovom radaru, a što je više moguće da pokušamo kroz neke direktne bilateralne odnose da vidimo šta je to korist za našu ekonomiju, za našu privredu, za naše građane, šta to može da pokaže neku vrstu privlačnosti za potencijalne investicije. Kina ima svoj značaj, vidimo da sve više i više u ovom dijelu regiona. To, ja mislim, nije u suprotnosti sa onim što je naš ključni spoljno-politički prioritet, a to je Evropska unija.